Od kardiovaskularnih bolesti zna se najmanje boluju Grci, Španci i Italijani, pre svega zahvaljujući načinu ishrane poznatom još i kao mediteranska dijeta koju UNESCO još pre 5 godina uvrstio u svetsku baštinu. Ta vrsta ishrane ima smanjeni unos zasićenih masti, a povećan unos zaštitnih nezasićenih masti i biljnih vlakana, pa su stoga njeni stanovnici zaštićeni od kardiovaskularnih bolesti. Ova ishrana je zapravo namenjena zdravoj porodici. Ona se zasniva na maslinovom ulju, mahunarkama, svežem voću i povrću, ribi, vinu i sirevima koji se prave na tradicionalan način. Postoje, na primjer, jedan sir na Sardiniji gde ga prave samo 3 porodice koje ne daju recept. Znači, taj recept nije zabeležen, nego se prenosi. A taj sir je trenutno u slow food prezidijumu. Da je mleko autohtone sorte ovaca, da se priprema ručno, da zri na prirodan način. Čak i sirište se upotrebljava ne veštački, nego životinjskog. Nažalost, mislim, što se tiče vegana i vegetarijanaca. Italijani su veliki ljubitelji, ali i proizvođači sireva. Izuzetno su ponosni na svoje regije, zbog čega svako mesto ima svoj autentičan sir. Autentičnost i čuvanje geografskog porekla je nešto na šta bi i mi trebali da se ugledamo.